Felly mae chi y cesig a'r adferch dros 4 oed y pwysau canolig wedi cael I tro ola wedyn ni I fynd o gwmpas hanner ucha y prif gylch o flaen y beirniad Nigel Peel a Louise Daly. I ni'n edrych ar adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth. Ar y brig ar hyn o bryd mae Middleweight Ridden yn eiddo I Jane Griffiths a mae'n gobeithio Rob cadw a dal gafel ar y safle yna. Wel, yr ail dewis Sioe, fi'n credu mae wedi wneud e. Gymeri ffe rhywbeth bach digon twp iddi golli safon ar hyn o bryd. Ond mae'r garden a'r riban holl bwysig yn dod. A na ni. Mae e'n swyddogol a dyna chi eiliad fendigedig i'r un sydd wedi dal gafel ar y safle cynta. Ie, mae wedi wneud yn dda, rhaid gweud. Yn ail, Frank's Diamond Geezer yn eiddo I Eden Greenwood. Ac yn drydydd, Cwmeidwy Spring Salute yn eiddo I Lisa Jones. A mae wedi bod yn bleser gweld y ddoi feirniad yn cyd-feirniadu wrth fod ar wahân hefyd, ond maen nhw'n dod nôl I gael sgwrs bob tro I nid yn siŵr bron y bod nhw'n siarad o'r un man. Ie, I gymaru a cytuno, na beth sy'n bwysig ar diwedd dydd yn fe, I gytuno, ond yn bersonol mae Louise Daly wedi wneud tipyn o waith da yn y farni yn feirniadu'r Marchogaeth. Mae'n fenyw sydd yn... Mae I eistedd ar ceffyl sy'n moyn trafeili. A dim bod hi'n goffo gofyn gormod o gwestiynau neu dysgu gormod o fe. Dim na beth yw ei gwaith hi. Mae wedi gwneud gwaith arbennig yn lygad I. A pa mor gyffyrddus bydde Marchogaeth gyda cofio swyddogaeth? Ie. Mynd mas am y dydd I Hela. Mae'n bwysig wrth gwrs, ie. Ond beth sydd wedi ticlo fi mewn ffordd, mae ar y ceffyl a wedyn mae'r penol mas o'r cyfrwy digon fast. Mae'n moyn i'r ceffyl trafeili straight away. Dim chwarae. Mae ar y ceffyl, mae'n gweud, reit, ni'n mynd y ffordd a off at I boi. Felly dyna ni. Y beirniadu am nawr wedi dod I ben I Nigel Peel a Louise Daly. In second place, 1628, Eden Greenwood, Frank's Diamond Geezer. Third place, 1631, Lisa Jones, Cwmeidwy, Spring Salute. And in fourth place, 160, Dave John, Breakfast at Tiffany's. Fifth place, 1627, Chris Evan, Rosewood, second. And sixth place, 1626, headed by Bottega Gold. And winning the best shot in that class were unequal first was 1627, which was presented by Rosewood for the second, and 1628, Eden Greenwood, Frank's Diamond Geezer. And now we move on to the next class, which will be class 155. Mae'r pwyso a mesur wedi dod I ben a dyma ni Middleweight Ridden yn eiddo I Jane Griffiths yn mynd â hi ar wobr gynta i'r gaseg neu'r adferch dros 4 oed yn y Ceffylau Hela yw Marchogaeth. Well, many congratulations, Laura, riding Jane Griffiths' horse. How does it feel to be a Royal Welsh winner? Absolutely fantastic. I can't believe it, to be honest. Now, you were pulled top in the class. How nerve-wracking is it when you have to then watch the judge take over? Not too bad, because I know that I trust her to do a good job, but I actually tried to pull in second because I thought I'd been pulled in second, so yeah, I'm just really happy that she was good and we've done well. You have indeed done well. You have a championship next, so I'll go and let you get your breath back and have a glass of water, but we'll see you very soon for the championship. Llongyfarchiadau mawr I chi.